Mama bro, Salam. meze bite? Sawa. Ko wifuza cyane se kureba ya baby yawe? Mvara. Ndahagaza hahirengeye. Hano niho heza. Hako banza bakunda kuhaca abana benshi hano cyane. Hano haca ibyana cyane. Sure. Mvara. Mani ndabona babifunze birenze. Cyane ntabwo ari cyane. Cyane ni birenze cyane tu. Oya. Ese ubu nanjye mpagaza aha ngaha nkamara nk'akanya nabona umwana nangera. Hano birahanywe. Na ndindire naza kumubona. Nubundi ndimo nigira mu ikaritsiye bisanzwe. Wewe wakaba hano. Yala none ndebera William ndaka. Salama man. Salama Damasi. Bimeze bite? Fresh ni fresh. Iyi karitsiye. Urayizi? Aha ngaha. Mpagaza aha gasanzwe umujama aha ngaha hagaze hano ngo arindira umwana. Utavuga ati nange reka mbe ndindire ko hari nabona ari. Wahora n'iki kuntu ejo bankotoshe. Ejo guhera saa 7. Nahavuye saa 12. Abo mwari ufite gahunda? Naramubonye ariko. Cyabujyo nari imeze ntago nari kumwipevera byatari. Ayo mpamvu. Hanyuma Damasi man. 12 zose mwana. Ngo yahereye saa kumageza saa 12 yategereje. Oya wewe wikumva ko batahacaga. Barahacaga ndetse nabeshi cyane. Hanyuma banatwika bakubiye. Birangira ute? Cyangwe nari nde usha ntago cyari kubandisha. Utambwira ko ari ikigi. Oya mva kandi ubu tuvugana. Nigire muri shop ugewe. Shopinze buri kimwe cyose gishoboka ahubwo ubu ndarebana nabo nicyo kintu ntegereje. Amani wagiye gushopinga iri kote ukuri mu by'ukuri. Nabari mu isoko bose barishimiye kabisa. Bari gushimiye. Kandi nanjye ndebye mbona ni sawa man. Cyangwe cyo nabona ugihagaze rwose siba. Ni ewana ni ikindi cyangwe cyo uragifite tu. Ikintu ntegereje ubu ni kimwe. Nukure mu web nabonye ejo nimba namwipevera bikaza kuvamo tu. Oya ni umuntu mutangira gahunda. Gahunda kuba ndi hano ngenda yifite. Amase nawe uyu muje amase we byiwe bimeze bite? Ngiye musanga bahindira umwana. Ngewe n'umuntu twavuganye bari mu kugera hano. Wewe mufitanye gahunda ariko hafi. Urumva wafite gahunda yumvikana. Yavuganye n'umuntu. Oya ngiye ngo naringize ngo namwe mwaje n'ubundi kuroba bisanzwe. Nimba mwe mufite abo mutegereje ntacyo. Gusa iyo muza kuba munabafite nawe ariko munanga ndagatora. Ngendera kandi barambwira ngo ngo hano ngo haca abana. Neshi saga isegonda n'isegonda abanyuze umwana. Urabateka mbe ninde neyo ko kwabo bana ko ari ukuri. Rero nyine nukungu. Oya kuri ko no ukuri. Kuri ko no ukuri. Ha urabona narinze gusheta yanjye ngiye nkiti cyangwa kingana kingana ibyahatari. Bikoze. Yaba atari ipantaro y'icyatanu. Ipantaro y'icyatanu ikote rya 800. None si ko kuri se. Byo none reka mba betting. Betinga ntari bayura yari wari. Mwana wa mbere uzangangiye akagira umuntu mu ntanga. I don't care. iPhone yarampeze. Turebe iyi telefone uri mu Giyo yarampeze jewe. Yirariwe. Reka. Jewe ndayishizeho gutya. Nanjye uhitijyana ntagira gusuhuza. Nanjye uhitijyana. Je ndiyizeye. Aho yisubiza. Sawa ntari. Ubwo mgiye muri make mbetinze naka kajamo. Yewe uhitijyana. Nta kibazo turabireba. Sawa. Ko bagiye kugurya phone yawe. Ibyo byiyorere. Bagiye kugurya telefone yawe. Oya iyi yo yariwe ntugire ikibazo. Oya nje niribwe nje nta kibazo. Yariwe byarangiye. Oya gusa ntureba wiriya. Ngumbwira nje ngo mfite ikote rya 800. Kama nari skuru umuntu wanjye ariko pe sanze burya nana keza. Isubira karemo siko. Oya have sanze n'ukuri kukuriye n'uko. Urariwe. Oshi mujye kwanyu mwe. Jesus is Lord. Nanjye ndabyimenye. Agaraho ngano no barajya baza bagucaho bigende. Oya ntari. Uramwana muramubonye. Ewa nuriya kabisa uriya. Baba we. Uriya nahere ejo nakabye hano. Wamyitegereje. Man, ejo kuva ejo saa 7. Uriya nari mpagaze. Niwe yakwirije hanga burinda bucya. Wahora n'ikize kucya icyangwe nari ndiho n'icyari gutuma muhagarika. Ubwo none n'uyu munsi arahasiga. Uramenye ako kantu ni kabi. Ko biri. Ahubwo cyaba cyiza ngiye ndabona yanandambiye kungera. Urajya tujye kumwirebera. Tujye kumureba. Tumusanganire. Kigaragara cyo barabona muri n'aba bodyguard banje. Ewa nigiye ikintu cya mbere ngiye gukora ni kimwe. Ngiye kugenda mu bateretana ariko service ngiye kugusaba. Aga service. Saba hari bagavuga service. Bitewe nuko ngiye ejo yagumya mbona hano ngo yaciye hanga aguma mbona hano. Oh my god. Oya amumpagarikire gusa. Ngenda muhagarika. Jesus. Service iri kunyaka. Niyo ndi kukwaka ahubwo. Numara kumuhagarika ubwo turareba nari ngi namwe uri bumuterete. Jesus is
Lord. Mpagarika ndabikora. Ko bimeze. Oya niko bimeze. Ujamilage. Mba sister. Utiri uvuga byinshi. Icyo gikorwa muri gukora ni icy'ubutwari. Umukobwa azi ubwenge, umukobwa azi ubwenge. cyane rwose. Hey! Hayemi te bami. Ubibonye gute se? Kuba mufata umusaza nk'uyu mukamwandaza. Ni igikorwa cy'ubutwari. Are you playing? Nakozacyo. Ariko sister nta nubwo wadusuhuje. Mukobwa nabi ntabwo ndi umusaza. None se muse urabona ndi impumyi? Ntabwo uri impumyi. Urabona udasigaye wambara fimese? Fime ni igiki? Izi ntabwo ari fime n'indorerwamo. Apostle we have this. Nakubwira ngo urashaje, indorerwamo ni ikihe kinyejana? Mva mko reka tuve mu magambo. Ngewe uko mbona ukundi umusore. Ndi wimbona muri aya makoti, ariko mu makoti nayo narikunze. Aba bajama turi kumwe bamperekeje. Ndi kumwe nawe. Jesus! Jesus is Lord. Yuko nagukunze. Icyo nakubwira cyo. Uzashaka abakecuru mu ngano. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho. Nari nashaguye nabi wa. Ahubwo uburyo kinari wafatiraho bigakunda. It was at this moment that he knew. He fucked up. Abona bishekeje nka comedy za Damasi. Yes. So nizere ko iyi video yagushimishije. Ikintu cya mbere ngushimira no kuba wafashe umwanya wawe ukayireba. Ikindi ngusaba no gukora subscribe, ugakora share, ugatera comment. Ciao.